Biya Kamal ka Nuer Online TV channel bana rach kamen chala tenetin kon tin la South Sudan Human Rights Defender Network ne kon tin la janga jeno mide do de jagak ray rule South Sudan ke chaja de gak te ko raj mishalat gwasa me magor no banyo ka yakel no ngai kone gwano sha TikTok ne Facebook sha ga don ko maga ka tiang no kan ka gak men jakulat gwasa me ne kon tin la human right activists ray which ka South Sudan right chicken la de janda ba nyoga ye kel gwada me ana ram me ki wud me shala jimis bilal ram kel gani di konti la South Sudan Human Right Defender Network ne rin kon tinde janga je no ngum ga ke TikTok je ke ngu mishaja de ga ka je ka de ga te ngai ba ma ga ke TikTok ke Facebook ke social media ban madan jikan lat gwas ban ne ko ling Human Right Defender Network ray which ka South Sudan Defender networks you know ray which ka South Sudan she can man chalat kuma South Sudan ke government she can condemn the South Sudan Human Rights Defender Network say on Thursday it strongly condemned the National Communication Authority NCA ajan can she ke National Communication Authority tin ga ka network ray which ka South Sudan tin ga social media can you can condemn ke chicken ga kwedwer ano jenny duobo dan de network de block je ki de social media be de block je wo ba social media platform Facebook TikTok ken tin ko kina kon right now kare wika so Sudan ken wo de je gak ken queen ne ya katel ne tetin ka kane jok ken ne condemn na me James Bilal jaram dan head of secretariat for South Sudan Human Rights Defender Network jaram dan la kwere said the directive is not just a blow to freedom of expression but also an attack on the constitutional right of the people of South Sudan. Che wo duoba gaka ne mekaje ne konti la netin gaka network tin gaka lar jen ba social media ba jaga la National Communication Authority kan me jikana lat kan shi gaban na shongnat kan ta kan freedom of expression do brande ran ro lat ke mite mi lok do brande lat ke kan na me shine condemn ke shine kwet na me che chong cha re la re ka South Sudan che raja mo che jala de no no the government must remember that the right to access information and express oneself freely is not a privilege, it is a fundamental right enshrined in Article 24 of our transitional constitution. You know, and go bran betika chuong kamandan and da lat janana me chuong ran, you know, a misha guarpin a shiu okay, temishala da kwarko kine kanetene ke chuong ko din network din gak wude me janito tele ye chuong cha gore ngonien go enaran take chuang ko dere take freedom of expression you know cha network cha social media cha de ga ko ji kanuna ko ga kan MTN ngene joka ken ku ne madan le rode ken ne mat ke kum so Sudan ko ken aware of this anyok ji parliament en kon ka parliament ken man le rode ken ngaje ken kan ka jo kan debate ka parliament no ba social media ba je ga ajene link ne jen wo cha social media cha je ga you know Ajene, blocking access to this platform grossly undermines this constitutional protection. It added that social media is a critical tool for public discourse, civic engagement, and the free flow of information. Ajene social media, you know, ajene gangaje ke jaganatin content de do der and do lar wa ganga ke constitution me shaje gek in social media we mean that man constitution point man chago labong ngone chaje blog ne to lo chi gen we can let kala di na tele constitution du South Sudan tele jeteten sigana kwet ken man chala che chuong ko kujemo no ba social media ba je ban ken che chuong jene ne ken me chine no kujemo cha je begek you know charge degek ko ne me nyu de gwano ko gwaden be mishi election che to ke che chop ke 2026 ana mi che gulte ko mutu wala to de social media de jaga ko shiran chero de le express mite me le ro de de ro de tedi che okan reality wa kwanda mani human right freedom of expression so ko kuje mo kene chine kwet chagwa chine lok na me jenda na shalat South Sudan Human Right Defender Network no shikan met kamana na shalat ke kuje mo sha network sha begek de je kon de be na ka parliament ka raja na shalat ke jendu ndo kanalat ke kuje mo che chuong
je nan gorde nyo ye kel na me an biya te kamal ban yo jigum rodien bye bye